n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye. Imana we, Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera
kubyina umwanya wawe none ga umuntu azoza yicara nta kibazo niba dusigira umwanya nk'iminota 2 uko kera dutwaye imwanya y'imigeri nk'itanu seba uragoye kazonga yote papa abakunzi ba kompanye mu tambuke c'est ça tambuke nta wundi mwanya kandi ntimukaza muhagarara yote tugende